En sê, ons is nie besig met 'n mite nie. Ons is nie besig met fabels, maar ons is besig met 'n goddelike realiteit wat ons lewens radikaal impakteer en beïnvloed. En die eerste opmerking wat ek wil maak, en ek wil dit nou nie laat klink asof ek roem nie, maar as ek roem is dit in Christus, dat ek vanaand na by die einde van my lewe kan sê, ek dank God vir die realiteit van die evangelie. Dit is die grootste skat wat enige mens in hierdie skepping kan ontvang. Dit verander nie net jou lewe nie, dit verander die lewe van jou huisgenote, verander die lewe van jou werksgenote. Dit het 'n verrykende invloed wat van jou af uitgaan, al is jy nie bewus daarvan nie. En ek gaan nou vanaand heel wat kritiek uitspreek, nie op die gemeente nie, want ek het nie kritiek op die gemeente nie, maar ek het kritiek oor hoe die evangelie in die wêreld vorder. Maar die eerste ding wat ek dan wil sê is, wat Paulus gesê het in Romeine hoofstuk 1 vers 16 of 18, ek kan nie onthou nie. Ek skaam my nie vir die evangelie, want dit is 'n krag van God tot redding. Nou elke keer wanneer ons struikel, as gelowiges, wanneer ons onsself teleurstel, word ons herinner daaraan dat ek is afhanklik van God om sy krag in my te laat werk. Dit help nie ek sê ek werk daaraan of die Here werk nog daaraan nie. Dit moet 'n bewussyn wees van ek is afhanklik van God, and by the grace of God may this be the last time that I'm embarrassed by my own flesh. Ek sê dit omdat ek wil hê dan moet 'n soort van 'n radikale gees in die gemeente wees. Om te sê, it's not good enough just to be a Christian. I've got to be a disciple. I've got to make people conscious of God. En dit is eintlik die basiese essensie van wat ek vanaand wil praat. As ek 'n kritiek mag uitspreek, dan wil ek sê baie van die woord wat bedien word, en ek wil weer sê, ek praat nie van aroma nie. Ek praat van aroma onder andere as deel van die breë kerk. Dit lyk vir my, daar is nie 'n verwagting vir 'n uitkoms wanneer ons preek. We don't expect an outcome. We release knowledge and kennis. But once we've done that, we feel we've done our job. There must be this anxiety to see the Word of God taking shape in the lives of the people with whom we deal. Amen. There must be an unction of the Holy Spirit to see people changed by the power of God. And I think that is lacking. Elke keer as ons die geleentheid kry om die woord van God te verkondig, dan wil ek amper sê, ons is tot sterwend toe afhanklik van die Heilige Gees. Om iets mee te deel, wat die broederskap of die susterskap of wat ook al sal verryk to enrich the life of people. Nou is 'n paar probleme wat ek net wil noem. Ek het nou gedink, mens moet seker praat oor COVID, want dit is die mees ontwrigtende ding wat ek nog ooit gesien het. Maar daar was 'n tendens in die kerk. Daar was 'n gebrek aan diepte in die prediking van die woord, wat ingesluip het, ek sou sê hier, om by die Tweede Wêreldoorlog. Mense het begin exhibitionisties raak, vertonings gee. They make a show of the gospel.
En daar het 'n ligsinnigheid in die evangelie ingesluit. Ek praat nou van my ervaring van baie vroeg, toe die vrees van die Here op die gelowiges was. There was a sincere fear of God in the church. And then came this looseness, but I think COVID has exaggerated that. It's become a sort of social thing that we share on WhatsApp and emails and whatever. We need to share. I'm not saying we must not share, but I think the content of what we share is very limited in its power to change lives. So if every time I send a message on a WhatsApp, a spiritual message, I should prayerfully expect a powerful explosion of the Holy Spirit to achieve that from which I send the word. This is lacking in the church. I see a nice text and I send it on to somebody else and they say, oh, this is very nice, and they send it to the next one. But there is no desire for this word to bear fruit. Now, COVID, I think, has exaggerated this situation very much. Ek moet nou 'n bietjie lees wat ek gesê het, anders vergeet ek. So die aard van kerkwees het baie verander. Daar is nie meer 'n vrees van die vrees van God by ons nie, en 'n genuine liefde vir die broederskap is besig om geleidelik te verander in 'n wêreldse siening van liefde. A sensual love, but not a godly love. Ek onthou nou, jare gelede, het ons gery. Ek dink ons was daar by Middelburg ergens toe die kombi gebreek het. En weet ons nie gebel vir Adrian? Nee, ek was nog nie op Stilbaai toe nie. Nee, praat van Ooster. Middelburg. Middelburg daar. Ja. Nee, jy het my nie gebel nie. Wie het gekom? Nico, wie man? Dit was 'n fout dat jy ons nie gebel het. Was Kees? Ek het gedink, maar in elk geval, in die middel van die nag, hier kom 'n broeder aan, om ons te help te snel. Ry amper wat jy gewoonlik kry om op vakansie te gaan. That's brotherly love. En nou, kyk, ek sê hierdie dinge, want maar ek wil nie seer maak nie. Ek wil net sê, daar is 'n hoër mate van broederlike liefde en goddelike liefde as wat ons beleef. We're not there where I'm prepared to sacrifice myself for the brethren. And that's a tragedy. Ek kan baie voorbeelde noem van wat ons al beleef het. Ek is nie 'n voorstander van wat noem mense kerk met 'n enkele predikant, met 'n eenman bediening. Ek is nie ten gunste daarvan nie, maar daardie ding, daar was tog, dis mense wat hulle self gaan bekwam het om die teologie te bestudeer, om te verstaan waaroor gaan die evangelie, to really come to grip with the deep things of the gospel. They prepared for 7 years or 5 years or whatever. Not that I'm in favor of that, but at least it was there and people could give an account of the gospel on a very high or a very deep level. And at the moment, it's sort of left to the church to minister to each other. En die gevolg is, nou gaan ek van my notas begin afwyk. Daar is nie 'n diep insig in die woord van God nie. There isn't a deep understanding of the gospel. Let me give you an example.
I guess from which book am I going to quote? Romans. No, Romans. As ons wat in Christus gedoop is in sy dood gedoop, die understand that? Yes, we baptized in Christ. Ons is saam met hom begrawe in die dood, deur die doop. That's the baptism. Maar deesdae, as iemand tot bekering kom, we baptize him and we all clap hands. Onlangs het iemand vir my gesê, ek het my nou laat doop. Ek sê, het jy saam met Christus gesterf? Nee, ek sien dit nou nie so nie. Het was meer 'n liefdeservaring. Ja, I love him. He loves me. So I get baptized. It's unscriptural. It disrupts the flow of the saving grace of the gospel. Omdat ons nie verstaan wat die doop beteken nie. We don't have the depth of insight and understanding that the baptism leads to something else. Is dit 'n voorbeeld van wat gebeur as jy nie meer mense wat deeglik onderlê is in die kennis van die evangelie nie. So that's a pity. I think that's a great tragedy. So die evangelie het nou meer 'n horisontale verkondiging geword onder die Christene as wat dit voorheen was. Dit het ander voordele. Verseker wil ons nie die lidmate van gemeentes moet passief sit en net soos papegaaie gevoer word. Niks doen nie. Dis nie wat ons soek nie. Maar dan moet 'n erns wees. As jy gelei word om iets te doen wat die evangelie betref, have the fear of God in your life. Dat die kerk kan lewe kry, dat die kerk kan verander. The church must change. We're not a social club. This is a life and death thing. Death is staring us in the face. Veral vir my. En miskien vir jou. Na my. We must be ready to meet our Savior. Amen. And we're not going to be ready to meet our Savior if we play games. Maar dit is nou dit. Ek het so 'n bietjie daar geplaas. Die ander probleem wat ek het is dat die gemeente het baie meer 'n sosiale plek geword, where we play games. And we can really describe this. My parents would have died if they walked into a church that has a whole jazz band with drums and lights flashing and smoke coming out. And I'm old, so to me this is blasphemy. Where's the fear of the Lord? Where's the respect for the house of God? And in a lesser extent, the church has fallen into this whole social habiting of getting together, we're saved and all that. And maybe you take offense, maybe you don't. But these are my views. I'd much rather sit down with somebody who weeps when he reads the Word of God than with somebody that just quotes texts and scriptures and things like that and walks away and scolds his wife. I'm sorry, that's how I see it. Amen. Yeah, well, this is, I've spoken about them gathering together. I think there's a serious need for the return of the fivefold ministries to the church.
we must take this serious because most church leaders are pastors. And a pastor is not a teacher. They're not teachers. They can preach, but they're not teachers. And we need to relook the value of the ministries of the fivefold ministries of the risen Christ. And find where are the teachers, where are the apostles, where are the prophets, where are the teachers, where are the evangelists, where are the Disciple. Forget. Because these people have a special anointing to build the church. These were given so that we can build up the saints. And we must be serious about this because it's Christ's gift to the church. It's not our doing, it's not our making. Ek is veral bekommerd oor die afwesigheid van die leraar. Dit is vir my, deur die jare het ek leraars ontmoet. The moment they get on the pulpit, you sit in awe before they open their mouth. They sit in awe because you can feel the anointing of the Holy Spirit on these men. So, okay. Dan is daar 'n verskynsel wat verseker baie goed is, maar verseker ook groot gevare inhou. Dit is there's a ek wil nie die woord last gebruik nie, maar miskien is dit die regte woord. 'n intense begeerte of knowledge. Knowledge. And this is a sign of the end times, when people will desire knowledge. En mense dink hulle kan deur woordkennis op te bou, kan hulle they can go to heaven just knowing the Bible. No, you can't. If the word does not change your life, you are wasting your time. Amen. Dit is vir my 'n bekommernis. Ek het nou my voorgenem om 2 Timoteus 3 vers 7 te lees. Maar onder andere sê hy daar is mense wat hulle self liefhet, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom. Always learning, but they never come to understanding. En Jakobus sê vir ons, word daders van die woord en nie net hoorders van wat jou self bedrieg nie. Bybelkennis is absoluut noodsaaklik. Maar as jy dit gebruik om jouself te boost, you've got the right idea. It's there to get to know Christ, to get to know the Savior, to get to know the gospel. Om ergens te maak daarmee. In Handelinge 20 vers 28 sê die apostel Paulus, gee dan ag op julleself en die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Dit sê vir my 2 goed. Die kudde het iemand nodig om oor hulle te waak. Ons is nie 'n klomp ongedissiplineerde mense wat almal volleerd is nie. Dus dis 'n opdrag wat die apostel vir ons gegee het. Hy sê julle is deur die Heilige Gees aangestel om te waak oor die kudde waaroor die Here julle aangestel het. Daar buite is groot gevare geestelik. Ek hoor maar die dinge. Dank die Here, ek is gespaar daarvan. Maar daar's mense wat om een of ander rede beserk raak om die evangelie te vertroebel, to pollute the gospel. Bring in all sorts of things.
And the leadership would, hulle moet waak, they should guard the flock of the Lord. En ons moet, aan die ander kant, moet ons verstaan dat ons moet oor onsself waak. Ek moet nie dink, ek is reg nie. Jy kan, as die Here vir jou gesê het, alright, jy kan nou stop. Fine. Maar baie van ons teologie is baie skief. Ek is jammer. Ek luister en praat mense, dan dink ek, I don't know how you're going to get to heaven on that road. It's crooked. Maar dis wat hulle verkondig onder mekaar. En dis wat hulle vir hulle self verkondig. They believe themselves. So there is a danger. En ons moet waak daaroor. Eerst oor jouself. En die leiers, die herders, oor die kudde van die Here. And don't take offense if a leader advises you to not to go that way. I remember when we were newly wedded, she wanted to go to a certain church gathering, Bible study group, and I said to her, the Spirit says no. I don't want you to go. She said, no, they're nice people, wonderful people. Well, I've done my duty. En sy het gegaan, en eendag kom sy daar in, toe lyk het of die duiwel haar gejaag het. Sy sê, jy sal nie glo wat daar uitgekom het nie. Ja, maar die Heilige Gees het ons gewaarsku. Daar was 'n satanist wat hulle getuienis gegee het in die Blitsstadsaal. Toe sê ek vir haar, Antjie, ek wil nie jy moet gaan nie. Die Heilige Gees sê nee. Ja, maar ek wil graag hoor wat sê die man. Ek sê, right, gaan. Ons leer, maar ons is nie geleer om ag te gee op die leiding van die Heilige Gees nie. En die leierskap is aangestel deur die Heilige Gees. I don't want to be a leader. But I have the misfortune of being chosen by the Holy Spirit to be a leader. Ek wil nie 'n leier wees nie. Ek wil nie oor mense heers nie. I don't want to rule over people or do anything like that. But nobody knows the burden of leadership. When the Spirit of the Lord speaks to you about your own church and you weep before God, wanneer jy in trane uitbars voor God, vir jou eie kudde, because things are not right. And at the moment in our church, the lines are not in place. Years ago, people used to come and say, what do you think? Now they just do. En dan is hulle weg. There's no looking up for guidance. Excuse, ek wil nou nie maak asof die leierskap enigiets besonders is nie. Ons is eintlik, we've got a rotten deal because we will stand before the judgment seat of God. But let me say this, that at times we weep before the Lord for the church. When the Spirit takes it that way. Daar's 'n paar dinge wat ek dink, behalwe dat ons moet waak, gee ag op jouself en die hele kudde. Ons moet waak oor onsself en oor die kudde van die Here. Ek het hier geskryf, the leadership should be good fruit inspectors. If you see somebody going off track, don't just keep quiet. It could be your child that's going off track and the leadership just sits and looks. We've had that. I spoke to leadership once and I said, where were you and you had the knowledge but you did nothing?
and you call yourself pastors. It's bad. Okay, what should we do? As ons onsself posisioneer om Jesus te volg en sy woord te bewaar, soos ons om ons kruis op te neem en met hom te sterwe aan die ou mens, sal God die werk in ons doen. Ons hoef nie te werk nie. Jy hoef nie jou lewe te verander nie. That is the miracle of the gospel. It is a power of God. We don't need to start doing things. Ons moet nie goeders doen nie. Maar jy moet jouself posisioneer om in die regte plek te wees, sodat God die werk in jou lewe kan doen. En daar is baie goed wat ons al oor gepreek het, wat ons moet in ag kry. Ons moet goed uitsorteer in ons teologie. You know, people say, I believe in Jesus. That's fine. But shouldn't you maybe believe in God and the faithfulness of God? Shouldn't you believe in the trustworthiness of God and believe that He will fulfill His promises, of which one is, I will send my son. Ek sê dit my woorde. Ons, we've got things a bit skew. Ons moet net kyk daarna. Begin net agter om 'n positioneer jouself sodat God sy werk kan doen. En ek wil dit net weer beklemtoon, en ons weet dat dit word in die Bybel baie beklemtoon. Ons word gered uit geloof deur genade. Dit is 'n werk van God sonder werke. In 2 Korintiërs 4 vers 6 sê hy, want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. It's part of our faith. Dit is deel van ons geloof. Om te sê, Here, kom skyn in my, kom verlig my verstand, kom verlig my hart. U het 'n belofte gemaak. You are the one that shines. I'm not the one that has to save myself. I don't have to lose my bad temper. I don't have to do this or that and the other thing. You are the salvation. You are the Savior of the world. But get some aggression in and confront him and say, how long will you leave me unsaved? Dan moet 'n aggressie in die kerk inkom. Beywer jou om die woord gestalte te gee in jou lewe. It's good to know the scriptures. But if it doesn't change your life, I've got bad news. Dis slegte nuus. As die woord jou nie verander nie. What must we do? A change of vision, a change of heart, a change of perception. We stand before the living God. We stand in the presence of the Holy Spirit. We stand in the presence of Jesus, who said, come to me, and I will give you rest. It's not us doing, it's Him inviting to come, but ons moet bestormers wees van die beloftes van God. And that's lacking. We just go to church. En die lewe is kort, mense. Die lewe is kort. Ek het dit nou besef met Aantjie. Sy 80 jaar oud geword, so te sê. It was a short life. Meeste van ons het baie min tyd oor. How are we going to enter into the kingdom of God? Sit so. Easy does it. By faith. Like the one woman has said, with a cigarette in her hand, by faith I'm not smoking. I'm not under the law. I'm under grace. So she can shout at her husband, act like a hooligan, because she's not under the law. Yeah, sorry.
Maar ek wil net afsluit hiermee. As daar een ding is waar ek nie aan twyfel nie, God wil ons red. Not polish us up, not make us look good. If it needs, He must break our necks, break our backs, change our lives. God is determined to save us. And we must get to the realization. I'm getting a cross-out man. Because, Grumpy on it. I beg your pardon, Not so grumpy on it. cross. I want to shake Christians and say you are letting the biggest gift in eternity pass by and your life is not changed. And this church is a life-changing church, or I am leaving. I won't leave because I trust God. Maybe He'll come and fetch me. Wouldn't it be marvelous if we could be a God-fearing, God-loving, sacrificial church that don't play games? The gospel is so powerful and so beautiful. Maar God is in beheer. In Lukas 12 vers 32 sê hy, moenie vrees nie klein kindertjie. Don't be afraid. Want julle Vader het 'n welbehaag daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. God is on our side. Al praat ek so hard lelik, gaan ek te keer. God is on our side. Wonderlik. They can even tell you how to fix a tap. But God is with us. Ek dink as Jesus wat gesê het, maak vir julle beurse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is. Want waar julle skat is, daar sal jy hart wees. Amen. May we have that vision and trust in God, daai geloof in God, daai vertroue op God, om te sê, my Vader, ek wil vandag begin met 'n bankrekening by U. I want to deposit my soul, my siel deponeer vandag, voordat ek daar kom. Ek wil my gees deponeer in die koninkryk. Ek wil my liggaam rein bewaar, smetteloos bewaar, want dit is my redelike godsdienst. And if we want to, we can take hands and say, we want to do these things. We want to be a glorious church. There was a song that we used to sing many years ago. He's preparing a church for himself, a glorious church, without spot or wrinkle. Ja. Are we in or are we out? Baie dankie Karel. Jammer ek het 'n bietjie lank gegaan.